Urkhulgi ringui blesta nungmai kapna bada koi kuki militian ani laikidre amadi koigi naga taruk sogle macha koigi sugi khue pingna khraba singna koigi kuki militian gukki khulai faiba matik chana pairaba militian singna akanma mawongda nungmai kapsalak pogi thogdo aduda koigi kuki militian da koigi amuk retaliate tawbada haiba tare kuki ani sire amadi naga taruk sokre jamase hoji hoji thoiba irang se koi tidang maitei kuki gi marakta koi nemthana gi ba leire hair ga su koi ngarang na handa laikidraba nga ni dugi su irang se mingphung phung dung gang na ri leiron changi ba tar ga so du hoji sina mu urkhulda nukti gi ayu angan ba nungdang atheng ba kapna bogi ama hoji kana makha tan chathar de oja masi ngarang na handa jo khoi pistok angam thoksinga koi gi leadership ga pistok ki wari chana gar ma tung da hoji mu kap nomai kapna ra ba ha bise sanari ba wari do madu are ma wona tarabra amadi masida kuthoknariba aniji gi marakta kari karamba mu nungaina da ba kari conflict thokpogino jamse kari kamaina ingbining ba yayo jamse sora mu mamangi bani phaminagi bagi karo dunijang e ko ngasina ka koiki santi gi wari nongalaga nongwai na kai bani gi kana mamang da hai gi bado akoi sidai da even ta jiri challe hek nongalaga adum thoe then ta koigi senapati challe nongalaga adum wathok si thoe aduna hoji any ngarang nahan peace process tore akan nongalaga si adum thoe ko si sidai akoina mamangdagi adum hairaga laka pot haibase karino haiba matamda hojik lairiba manipur demolition theory ama manipur muthanabagi langlo ama kak chathare e haibase ma pungseng senga ba wafamni pham asida proxy war haiba ma akoina yana popular oina miyamna khang hai singna den miyam su yaraga laiba pot ko karigumba akoi su kanguje 2005 2008 ki swai sidagi nongmai amata indian army ka kapna gi daba marum ta kapna gi daba ama shanti gi akoi pistok ki process ta pusalakhiba asina hariba mayam sing asi sijina kanda manipur gi indigenous furup mayam se lotion ba haiba tare aduna hojik si akoina thengnari ba kano se rakhe so reality the outsiders administration outsiders ruling go why using the illegal immigrants as kanoni agencies for proxy war aido akoi gi kanoni akoi isana isagi lengak chadaba aduga akoi gi wang bada leiba mina akoi gi damakta lengak pa aduga amuksu akoi gi leijari ba mayam sing asi thugaina bi dam to mapan ri singjal ko mito miran cha mayam khulai na sinaraga proxy war na thengnaraga manipur demolition theory ama chathara I haiba sineba huji akoina leiba reality je amaramdi kanoni bharat se saur ba gi kanoni forces lairena claim tawrini fort ring the world mangi kana security gi kana se strength laire gaina ko claim tawri bani aduna pikraba manipur gi sida thoiba some violence kara laksin bangam da haise laksil loi haraka laksin da bani luko thawoina thoan bani ko aduga manipur gi leijari ba furup mayam gi or sanglaba itihas asigi oijari ba magi kana se puwari gi masak aduga mahakna maning tam sai lising ma tara lakhiba aduga hiram khuding makta magi oiba awat pum ta leijadana lakhi posina 1947 ning khata tu 1949 namna laushin graba matung dagi di hiram khuding makta chokthara pa matamda akoi ki pam daba miyam pen daba mayam laksalak pa haiba tare ana haiba mayam singa se masi akoina yenghin lo matamda akoi ki magi bharat amani natraga bharat ki citizen amani manipur bharat ki saruk amani har ka tamoi singna akoi ki kano yenghin bagi mohutta masai ki kano ni saksu mana daba racial discrimination haiba tare akoi si moisu khang bajani adum bharat ki saruk amoina adum lakhi ba kano nati kaina haiba na singa mayam singa se aduna asigi mayam si yenga kanda tongan na makoi divide in the rule policy na british na sanara posak se si seng khulai ja ko sida mu sanarak pagi keno ma leiba seng na 1949 gi ko yen accession du gi matung da namna loction kre haira boda yam luna ko gi ningaga sengna thamoi dagi tholokpo wakhalun ga loina ko miyam jing si konjalaga magi chak thorang mayam jing se asai gi unity and diversity do yan mayek siang ba the pluralism society la yum yang ga yan mayek siang to rakanda la amaga di khala su phagada bani adu total discriminatory racial discrimination mayam gi history na pik than ba hai batare ko yi pose aduna hari ba mayam singa si koi
ꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯔꯚꯥꯏꯚꯦꯜ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯗꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯗ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯗꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯧꯁꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯔꯥꯀꯦꯁꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯃꯣꯂꯤꯁꯟ ꯊꯤꯑꯣꯔꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯇꯥꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯀꯥꯏ ꯇꯥꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ लीगल नत्र इंटरनेशनल लाइव कॉवनांस लॉज कई मैम इस्टाब्लिश कनो रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस मागी लाइव मैम सिंग सिगी चटना कानून मैम सिंग सिगी मनुंग तानब याब पोषक अमदी ओइद्रबा अदुना पकत्त खन्नरगा यानद्रदि तोंगान तोंगान चानरो गायना मकोगी लैदना कोई युमदगा तोंगान चानिंगा कान खना होबदो अदुगी टाइप अमा अदुगी खना हलकांदा करम खाइदोनबा सी खतनी बा हुजि उपाय अमा मोने थिरेइबसे मरम सी अखोई फुरुप म्यामसिना खंगमिनगदौनेबा अदुना खना हनबा इस मीन्स वायलेंस अदगे चाइगी genocide adagi human rights violations haiba makhal si khataneba is the means to koi kanoni moigi phangdoriba separate administration haigadra natraga mani puthugaina baga haigadra sigi mayam singa si lakshman sigi poche unleash the why batare thado free thado isi the kanano harega di masana government should take the responsibility government ni anya lo batayaba adana both central government and state government na koi responsibility lai adana hari pasing asina magi lajari ba bharat ki federal union states ki adagi federal structure price adagi central state relations ki aduga asagi lai ri ba asagi state list central list and concurrent list ka lai ri ba mayam sing asida state ki power do aduna ni akoi sida koi state ki laijo pot asina मरी की मथक मागी मतिंग लेबा कनोमा लाइक इवन तमिलनाडु नग इलेक्शंस मांगी हाइदो सागी फिरे मियाम सब चाना लौ ngami सुमाइना अखोई सुसीगी मतंगी संगी हाइबदुनी मरम अदुना राकेश हुजिकी पॉइंट थमनिंगी बसे इट विल कंटिन्यू अखोई हाइरल आदना अदुम हुजिसु हयिंग जु तंजाव फंगदी अदु अम खंगना राकेशना कनो पनगिबदुदा अइना पनिंगवा अंखक्ति लै कनोनी अखोई मैतैगी मरक्तदी खर शांति अकतंग इंधर एगाइदो अदु हायनिंगदे चाप चाबा मोमिया कनोदा मागी इंटेंसिटी अम लैरिमनी होरेन काइदनोमा तमजा फंग मतम थोनदुइनी थोल दुइनेबा अदुना मसे थोक्त्रे हाइबदी थोंगना सि नोंगनी दि अंगांग अनि तमचिना हातो ममा सोन किबा अदुगी इरांग लै दुइ मरक्तुदा एनी तंजा अमा फंग मतम कदाइदा करी थोनजिगे हाइबजि मोइ सिल्ला लैबनी दिस इज द ओनली मीन्स नि मसे अकोइना खंगदबनी मरम अदुना कन मिटोपना लैंगाकपा अदुगा मिरांचा हाइबा तारे foreigners immigration khulai wina sizinaraga indigenous population of manipur furup untra mari manga taru hingminari ba mayam sing ase masi thugaina ba sinbagi kana posak ama lakbase kamdongna koina mai paaloidage haibase asai lisang senai pai pun thambiramani akoi masigi damakta semsaji adana furup mayam masa masa leminari ba mayam sing ase lingje marana sakthaminaji adana violence han tholakadabudi kamaina akoi ngak thokadagi thengnaminagadage हाइबदो मदुगी पीरियड तो तम कुमदे सेक्शन थरांग लौमिन सिन थमगे ꯇ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯡ 24 ꯐꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯕꯁꯤꯅꯁꯨ ꯍꯥꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯒ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯒ ꯏꯆꯥꯟ ꯆꯥꯟꯅꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯤ ꯃꯄꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯈꯔ ꯋꯥꯠꯄꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯨ ꯑꯣꯏꯅꯔꯤꯕ